بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Turengemia ukanga mjonjia mbabe banu leo zile lazim na banu habaha kabatiza ulata wakati wakabanu homasiwani ngo horma kampanyi za madepite na mamera abonge yabo niladimuri accélérez communication ili redojuzo wandu za habari ziloma siwani baishanga buwanji wazijuao. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dombushira ni bahati njema wa malahoni kaudo mjihunrao wandu malumu hazini walio armwe magari wakati wo kujukiri wandu wake wakamwa magari warishilie banu. Dombushira ni bahati njema haini bahanu kaudo mjihunrao tijabanu njendrungo imbabe banu ya situation ikaunda ijilio harmenti abonge wakomori watukufu heze ntosaza hanyu nyonti pia ranyi mwanji yabanu mrangali yao habasa ranyi mjoka hunrabahati mrangali apre ya he video nanu mjo hunrabahati mrangali harumaye page habari za Komori. Dohumbushiriani ni bahati njema ni mnikenize ntosaza Kiislamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwana mshohangu Batuli mwahamwema wa hairi na baraka wa Komori jimla mjihunrao warmwe emasiwa ya Komori mwahamwema ya wa Komori jimla mjihunrao bonzemwe Komori. Mwenyezi Mungu na jailio mwahaunu wa 2025 kira ugabili ujoka huja ranga warangu maudu uke mwaha wa baraka husoni mwa Komori uke mwaha wa furaha husoni mwa Komori. Mwenyezi Mungu yaritole embaezi ya sumana azali harmu masiwa ya hatu kamngwa benze ijailio mwaha wa nyumeni unu andisa umaudu wa Komori wonti pia wajibiwe ezijo urende haukaizijo urende wa Komori wajo ujibiwa ndeke embaezi ya sumana azali. Mwenyezi Mungu hai vurue maji ware mwanini mbahuma za parepeta kamngwa benze haraka warohe bahumu haunu abonga ni mbushironi mwahamwema wa hairi bonane wa Komori nyonti pia jimla ranyi mko unanza ranyi ko kwa nanza au ko kwa nanza yuko na poroshinda wantowe zeroho ujoka mwenye hikma Mwenyezi Mungu haiche tukanzani bushirieni mwahamwema wa hairi na baraka abonge usukwalewo inu bwa Komori rikaujabanu jerimone sedi mbabi ze analizi za hezemi ze mabunjilio ya hemba ezi ya sumanazali wa yafanya wa harumema bafu ngarafanya wa analizi banu leo kangara baonra abo banu sisi uzamba banu ngasinanganyinya droit mwambe kangara baonra abo hauka rodo kanti rodo angalia haini bahanu haini bavu haini mji walobunjilio la HCRC lazima wanruda wala wao ani ngwao hamabanu inu vote za presidentielle na magouverneur abungere kanzaru wone sebanu ya analize ya hatu ukangarizamba wao banu hainu wakati leo inu ngamjodinzi rajise banu ndondondo namna aje wa Komori wajoka uyelewa ukana banu kweli embaezi ya sumanazali ngwaona wandu awakati kao leo domola weha hofumbuni belu yeye ngwambwa kana hari yeye dembaba wa hemba jini na risupoze kai kweli yeye dembaba wa hezendrabo mbaba wa hopeu mbaba wa herohombi mbaba wa anize kategori piambi shana mwangalie mruna to jabanu ya nambi ukana ze karavani za fanyishi hamba jini zonti pia banu ngarfanya analizi damina nyinyi wandu manjia banu mruna jebanu ya rambie ele bunjilio ya ona belu lambajini la hema depite
wo wararu wa SRC hukatidele bunjilio la he ouverture ya he ya he bureau ya he kandidali ya wapimba nyuma milima mbajini mfumtano ya bira leo ntwafukara ila dele 25 yode siku belu ya one hambajini shamru na jevanu ya renese ya rambie ukana belu ani ngabo mabunjilio ya lo harumwe bambao ngaro na ubelu mabunjilio ya lo moroni ngaro na ubelu mabunjilio ya lo mitsamihuli ngaro na ubelu shamba jini kabati mrumono eske banu belu ngemuhara ne miji habo ya juji wao ya jiju wao eske banu belu hakawabeho wandu walomba jini waloma kandida wa SRC hangu wambondrabo haukaya belu ekangwanzo yaonese puissance yahe ikaubidi belu ya refuge de mbajini yende yafanye kampanye mbajini yafanye sensibilisation mbajini ihodi ya lindo ona fungu mbajini shatide bamba otide hambu jana timono mwantazambwani wamasihu riwono ze video ya bujilo la kama mwantazambwani shabo na bondu wa mbajini wafanya ukaravani katusubuti ya henda hizo ndizo rakaudo mwambia ni wanu kana wanti wandu walona handuuze kisiasa wandu waelewa onai hizo ndizo ramwambia ni wanu kabelu yetimba bambajini mwadwamba kabala ngari mwambia ni rabo zabari hindi belu ne kipwahe daeye ya to ujitole ya yenda mbajini yenda fanya kampanye ya makandida wanuka kweli nguambu kweli hajaka urdi derenge mri ya lemewa hamandae ya renge alibwana harumai hidi alibwana ngujoka ubiraje ne mijia domba ngwa uyabo wakati aka hado dongo linda obelu wamnikeze 4 verite za namna je belu ya joka wenda ya ketiaru mabunjilio iye bambao hau ya mitamihuli hau moroni hau hambu hukana kweli belu ngujokani ngujini kona sirete ndaivie sirete lo niomba jini handrongo endri hafanya endri ndrongo hiribo kwa omabinda sikarla wa omabiyani banuka wandu wamba jini walu harume mbaezi ya Osman Azali ya omabinda watongo henda mijini wedungwa mbirende ya renge ze karavani za hao wazifanyao kama tiatamba alama ya mndu tola hata ilamba ministre de finance harume ngongwe katuoneha wachawa parce que ngarjua oze rongo Elizabira ngarjua obanu ngarzidenonse obanu leo ngarjodo denonse hambabi belu katusitene ye kandida dini Ibrahima wa ngongwe wa SRC belu ngarijua ukahapara wandu hata madirecteur generaux walio mbajini hawambia ukawa wandu wativoti dini ngarjozi denonse usoniho shangarjodo denonse hambabi yokartina hata dutu ngamina ze preuve pia haukaye ya paro wae hatonambia nana ngabo wandu wajina ma secrétaire généraux waparwa wambilwa ni belu kana mtivoti dini mopanda na wode secrétaire général wa parti CRC shaizo ya shikitisha wandu do wandu wambajini warenga o magari wenda amahame harma mabunjilio na abomba jini kwa tuoneha tibelwa eche yanu malaba au banu kwa tujue fasiri ya siasa au banu kwa tuelewa hena mnazalia warongoza ufaye defamu zinde zila nikomwambiani bwa komori kazinumbaha za mazi omuhimu hao 10,000 francs shakwatina hata argument kwa tina hata rongoza ushinda waonese ukana na wavote wafanye kampanye toka yontine rien du tout mbaha kwa tina hata amri belu ngarijua ukakatumetrize fumbuni kamna kaujamri shangaze banu na ngarijua o situation belu ya loni fumbuni mahamina ne ya kamili ya toparoshinda ya behazali fumbuni harumwe hele dina la haye njaba azali kaja parona fumbuni mahaminane azali henda fumbuni tena hende kadozinji shabelu kaja paroshinda ya hundre furswa ya lalika azali officiel ya hasibabu ndaye ya henda fumbuni haumba jini azali henda bajini shabelu kaja subuti haukange muhara neze za fumbuni
ngarijua o engalia ranguye miji ya mbajini ya mbwani kabati mji yabo belu ya josubuti ya hime ya tomdu ya Dar es Salaam hasibabu upeu na rohombi wanruwa mrambua hakaurdia derenge mru watahana wahundrana ya jerenge alibana homale alibana rimjua okana uomru se mafia de première catégorie wande wadungane kari abu ngujo alibana ngujo kauvote wasibabu belu da hu risari elewa mpira rijua kabelu hasa elewa kompira hengu isa hakaurenga wandu yende wa sacrifice shamuna jebanu ya ranbie yenzia hindi belu domolawe hao funguni ya joka ushinda ya behema ya fanya yani ya renge hamvu ya renge nke madepite wa SRC mbajini zinde zila namwambia ni jana kabanuze voti zinunga stufana na voti zinu voti za madepite abo haini mrungulindwa ya behe fumvu kabatina mna ya uhiba wanugwa jopwa nazo nonde homijini ngari dizora hamba jana homijini na wakane plambe owandu waloma kontrol zemba hazinu na wakane plambe bangari amini ukawa msafara wa leo unu kona urate wandu warengeze hadhara za hao msafara unu kona kabana urate na singari amini ukate serikali ngwa wahara set kwa singo wahara ngari juwao waudu warambia wao hena mna watwaliao ma opoza hena mna baturu watwaliao rundo wandu werambia kwa jaka uhisi serikali kwa jaka uhisi namna kwa jaka ufikiri hata wakafikiri kana ngwa una wandu wa hao wawa prepare wawa behema kandida ikari wala ma opoza dernière minute wa uno wandu pia wahafiliha na ze voti zinu ijai watia balbala abonga hizo parao baanu wa Komori jimla wandu hata watoto haze voti na wahime haukuelize voti zinu zikedeza mwiso za emba zinu maana baanu hena mna za nongozi liyo muoni ngarju wao muoni hapo hata ngabo majeshi wasawandi so tuhumlwa paske ngwa mbao kana karna ufanya jao ze amri tide na mnaila na ribulie ujo fanya hila ndo ujo uzinga rosha kana unjabiro rifaja wanjia balbala ngapo mafantomu wenji wajirenda maopoza ramini ukaona ngwa hadisi uraone serikali ya Azali ngaru wajuao wakatoza batidaba hadi dernière minute shana mso jamureleze bangu namna idarusi na ke milliardaire idarusi itara ya Sudi muitara mjini directeur wa travaux publics namna je idarusi na ke milliardaire na ke millionnaire ya ke directeur wa travaux rangu kati wa ikililu hata leo hata je hondre ya be depute nemba ezinu namna je idarusi ya joka ujashi de fami hawe kandida mwenye baraka mana banu itara ya Sudi wanungo wazao ye kandida wa mwenye baraka na fahami namna je fadhalika leo itara mjini fahami ya loya ya himiliwa ni vice president Jamfar dobi mrumu itara mjini mwenza na saba ama rahana vice president Jamfar wote adalane ani wanu wa balankalizi halafu zenkalizi za hao wasawa jawo parisiwa pachuke kamati wabira shaizo parao fahami na vice president Jamfari na mke haukweli mkane plambe ya ujofanya mzaharu mabiro moto ujofanya mzaharu ya rengo ya tula mafankoa hata atuashuma udufini manabala zila zavira kwa jaundra correction mashababi wanjarmo ze biro zinu wakafanya zedega mbria hiba ze voti ya kaparo Azali mbria hiba ze voti do watoto wa komo biro wakauvote wa hafa wakauvote wa pashia wakauzio wandu wati voti waelewa kaonu kwa na uvote Azali waonde maadui wa hensi sheya adui muhu na wandu tena wanaoelewa tena ikaya adui muhu wa hensi yohamba Sheikh Salimu ozahani jahajula itsanra ana nyumba ya hewa juu wanunga ruduka tivanu ritozi adresi za hezemba hizo pia ya adui muhu wa hensi yohamba Sheikh Salimu na Nurdina Bodo siparumwambia ni banu juzi gasina emwa edmi haude mwa kawaude maadui wa huu Sheikh Salimu hado kamuhara ikakarenge riali haba hangu rengwe mapesa no yafanye zonzao wondo udhulumu wa Komori Sheikh Salimu na Nurdina Bodo
no wanruwa ukatubaliwa hamazali wanruwa ngona wanruwa raruwa ili wawabaliao zabahiru wanruwa no tohunda correction Sheikh Salim na Nurdina Bodo waongo una wana ngona wandu pia wanu hena mna zalongeza wanruwa shema emahomio na mrenti ze system wake plambe bwana zembazinu zizenzazo dingoi na banyi maopoza nyino matongesa zanongozinu zihondao hakanga mamba unafiki winji ngamfanya unafiki winji maopoza na sigardo warambu wabandu leo zivoti zinu hakana rombeze dua ekaya hele 17 janvier irate na rombe dua kana inu itirate manangar dua ukana ze kote pia ngabo wandu wenji ngabo taratibu zinji za sasa pangwa na sigara mbao banu kaye ujoishe sufle vuzilwa ya tambe banu mimi njarumu wandu wao haukanyi maopoza nyido matongesa za nongozinu zuhondao hata nyi mtu haruma ze voti wakati zijo vuzilwa na muhimilia ze voti oko ushinzi wa mzima wonela pour une bonne cause de namna ya ushinda wandu waranganye embaezi ya Sumanazali shambre maudu baruani utabe banu mimi njahimilia ze voti zinu na muhime ekesufle vuzilwa wandu hime onti pia washangirie wekaza utabwe wandu mabareni wandu atie ekaza ufualebwe wandu afue ekaza bombarde wa bombarde shaye lazimu ema opoza onti pia ranyi mwambanga mtahovoti ranyi wandu mwambaka mtutahavoti ngari amini undondondo kawanu mwambanga wandu harumaze voti ngona plambe she plambe ino wakati jonja nziani ekaundo tahawafanyi wambetizi nyi wandu mwambaka mtutahaze voti na muhime mshangirio wananyanyi mtifanya unafiki babanu emana zelongozini zuto wasili do unafiki mlonuo emana azalia kontinye ya tongo hendelea dabo kai haelewa ukana nyima opozanga nyinya unafiki bwari na bano unafiki ulio unuke stioza ukabati utaho hivi atende shamimi ndo utaho ntende na mbreti za intere personnel msikirio wa Komori nyima opoza ekanga mambo okweli leo yinu ekakiki ukaanza wene kadinda nzuani kujabuli wa wahenda shauti de courage ihimilia wa wahenda ekaleo fahami hushindo haruma itandra ya uti de courage himilia haukweli mwende msikini wa Komori walembelea haukabanu embaezi ya Sumanazalinu wanuasa wajishindi haukana watu kaunda wambia wa Komori hindi kwa tuna wambia hata kabati hata marongo kwa tuna wambia wa Komori kangabo mwenje no ngabo ati mwenje kwa tuna wambia wa Komori ngabo maji no kabati maji kabati tuna wambia wa Komori kangabo unono no kabati unono haini na wangalie Ethiopia Airline Air Tanzania Precision Air Kenya Airways haini siku ngazibara wa Komori shiwina majana wa Dar es Salaam bana haukahundu harende hakaribu wobushini ilo ule na bonga bweda wobushini wenji tena shakutoko hamba hunu Ethiopia Airline yo haini siku Air Tanzania yo 3 fois par semaine Precision Air amfikiri bala 4 fois par semaine Kenya Airways tous les jours est-ce que banu fatihunge na ndongo indine zembazi inungo zokaujaora mbio hindi ujona mashababi wasubuti haini ndongo wamba ode El Marufu ebana El Marufu ngiwa en fonction ngendelea ondi eze nyumba ide tukawa wa nyumba ebala El Marufu yabonge wa haruma mahaminga wanu kuti wandu walo na arguma zinumba dezla kwamba zinumba za madzi raili si wasaya karjaona wandu wa diminue hoja hunu haruma unono karna paru kubalika ngabo ndongo Komori raili ngar amini ukana wangu hamjeni habaha hasi Komori hajahamba ukana ngwanzo kontineri ya 40 pie ya nrovi kake jabuha yabo karna paru amini kale dimangale nda usoni ngamjodore baziza mamba ndabo ze projet banu ngar gasina akili emato ngabanu rione eze hanyo ngizo banu rirongowe yememwari ngiyo banu yeshaitwa ili ufanye hazi welewe zijiriu halafu banu kweli fatihu shababi harbi uhimiliwa ni mashababi mbaha wasubuti kweli wandu wanu wa hundu maso wandu wahimilia waremea makoti no kamem
Vanu wandu wapeu de mashababi wanu walona zenzaya wanu. Wambao hari wandu zao wahuzuma ziunga, wahuzu nrovi, wahuzu mabaka, wahuzu mihogo, wabewa Maroku, wabewa Senegali wende wasome, waje kweli, wadiwa zeizo wasoma, wake harumandrabo. Wandu warisikini yao, do wa mzayani, hau vanu ndrabo kamtina ndongo mazifanya masoma, do bimdu atoka wakafati hungu joka ujayaba usawenti. Mahamitanu ya ukonseye wa mbabahe. Yalo hama premier ministre chef de gouvernement. Endrongo hindi fatihu ya zitanziani ya ubasawu wa yensi ya ukakweli ya kilo aminifu. Nunajeba ya rambi ya zodi zote hawa wandu wa rambi. Abu Malhamba Hamadi. Kakweli ya una argument releze zenongo fatihu ya zitanziani. Wangabu wandu hata wahisahaya. Ngabu wandu wahisahaya walo harume mnaitengo wei wahisandrabo. Anido tokana warongowe no wajulo kana ngwa warongowa ngwa unamuo. Shazi numbaha. Zitona hata argument. Watona hata manungu ya ujeleza. Na mjebanu waramba ohe namna inu. Na batobu hamru wa hemba ezinu. Ya jebanu ya jebanu hardea. Na singa rujwa jibu. Shamru na jebanu ya jibu ya mbukana. Ngabondongoka za zinu ramba ukaziti. Taba mwenje irenge mfu haru mwenzi. Wandu wa lomoroni wafanyao haruma 8 heures de temps. Wotina uona mwenje. Yono mahala ekonomia hensi pia ya lala. Wotina ujo hamba homa safariniho. Waungwa koza uswafu. Shantuku hamba wandu wa lomoroni. Washudo fanya 8 heures de temps. Rahu jaona mwenje. Ganyanrongo indriza urambia. Mbaye zinu. Gamjoka uhamba hindi. Habunga singar parao wa Komori jimla. Ngari parao wa Komori jimla. Ukana wandu wanu. Wakati wa uremambuda uja. Wakati wa ujipanga waredoti hindu uja. Hauka izorambao banu. Dizoroto direshaidizi za kamano. Hata ngabo wandu walo jeshini. Majeshi walemewa. Kwa tusubu turongowa hauhara. Shangabo majeshi wenji walemewa. Ne sistemu. Majeshi wao. Engewa hundu wandu wani washidi wa resiste haruma 5 jours wabahi wa jombisa wa Komori. Shabanu wa majeshi wanu wa wahara. Rawalo majandarmu, rawalo haruma AND. Kandani wa wahara hojitolea itujende irate mbarengu wafungu afumbu. Yona mna haini mdunge ni akila. Shangari amini ukangabu wandu wenji walo harume mbaye zinu. Walo wahara watu ujibi wanezendao. Wakabati hata dutu. Abongezo la kanzaru onese wa Komori kana ewe zemba hazinu zitike ajali ya hemiji ya hatu na banu ngeladhimu ya shaitiso cha hemiji rejei hale kamru hende hafanya ndrongo ombi hade havoti amri hafa hau hafanya ndrongo ombi wa mji utukiwa pia wanurenga desizo za mji wanruna tolo mijini haumru harelo huu hauandu wapa ani zenongo pia ngizo shalizo na johamba banu wa Komori jimla ketina mumwali ketina mgazija ketina mzuwani wakati wa ufunga masa wanruwa numbuda uja haukeka udota hawafanya mzaza uhiba leo Juma Said Abdallah boya longongo ntsongo habeza uhatu ngongwe riamini uka Juma Said Abdallah nge prioritaire heze mvuza hahe neze njema za hahe ya korenda wangu riamini une namna strategia ibalia hosoni mwumvuli wa Abdusaifu ya muhimilia leo wandu waelewa ka Juma de hundra wandu wa Juma mtivatemi hono wandu wa Juma Said Abdallah mtivatemi hono na mjuhe mwonese mrevolte na anwak ekaza mbuda na mreme ekaza zonode mjuse ili wandu wanu waelewe kano wa Komori wa hamaji wanu wongo jua wa Komori walemewa shaenzi ya zahao pia de communication ya rabu wa ibalia ukawarohe wandu mbajini wajitambuze hata amahame wade wahimilie emba ministry ya rabu ila affaires étrangères warohe wandu wa mahame wende bambao bawade wahimilie Danieli bangarma ungefanya bujilo kwa tushinda wa mesure o wandu wa hao no watu wa hao haukajana bakabunjilio moroni lekauba janani riwono wandu wa kabala wa wandu wa ili wararu wa joshina waleo kawanu wa moroni ngarjua wandu wa moroni ngarjua wala lao moroni ngarjua wandu wa kangu homa safarini ujabala iyo de communication wa ibalia
wa haini bahanu walo bunjilo la SRC wadungane mrondo na magari wende ndomba hale bunjilo la SRC ngilo na wandu na zingar juao yebanu mrumu amahame na bunjilo la mbajini yewe hindri deila ya domo la weha hofumbuni haji refije moroni katweda fumbuni katweda mbajini kari abo mbajini ngutoka huna depite ngemuhara ye kweli belu ngemuhara unjio mijini weyalo ngemuhara nezeu na mangalie directeur de campagne wa Hengongwe wa Serse wahadungwa kanzile umjini hao kanzile mashababi wa mashababi wa Serse ngamina hate message banu ye ma chef de cellule wa SRC wa beha message harmo group ya hao wa WhatsApp wamba ukana kamtina drum jomi jini hatu botina urilaha haukanga nya rohombi ganya upeu waode ma chef de cellule wa SRC ntukaza mrundabo ye message yo ibehwa walafunga ngabo wandu warendo mabandi warendo ukana hari wongo ngwarema wezi ngo SRC warendo hari ma mercenaire mana warongo wa wamba ukana kamna ujo mijini hatu waode ma chef de cellule wa Serse wa Hengongwe wamba ukana kamna ujua ni direction de campagne mfanye program mjie harume mijia hatu potina urilaha yo haki ya hao wao wamba ujo warefanya warenge decision kwa mwenda wala watoto wamba boykote lewe mruja shamu kanzile wala ulo harume projet peshi ya blanchiment ya fati hunano ne Amerika halafu kweli ngwawe directeur de campagne wa election za madepite kutusubuti kujishina waonesa kana ngawona wandu waile au wararo mjini hadi mwamba mtende kanzile na ngarijua mwamba mtende kanzile mbeshi wandume na yodo mjini hadi directeur de campagne yabo wandu wanu ngojo kawuri basi zanda watu kwamba ngwa maîtriser uchi wode directeur de campagne wanu directeur de campagne harma election wende mshangirizi jimla wa he kampanyi wende mdu urengo ze decision wende mdu ya lazima ya dem aini mdu ngumjilio weyo ujua urenga decision ambia a opose candidat directeur de campagne e directeur de campagne utona handu huze kisiasa shawandu wa kanzile wato kanti wamba ukana ani warenge kiesi watu handu huze wamba narijaze wa husaidia leo wamba utende na habo yu hata yoti leo bayi 2019 tikada minezemba haizo na mwajuondro wanu nga mwajuondro bahiri ribalia depute Bakari ngarfanya caravane rija kanzile rangwariti himise magari na renzatu yabo mimi mfabadongo bahi uhazari wanu zinu zemba zinu mzijuo Junaidi namna je Junaidi ujoka uja urinike programu banu ya ndrongo indri emana wa demisione indri ukwa Junaidi ujoka na mvu yenge bala wewe nga una fonction hushinde ushangaze wandu wambe kana nga mjo utahazini kutinio bahe wandu wa Ngongwe emana coordination ya Ngongwe ya CRC wa chef de cellule walo timizi mfukare hoda kume wamba kana kwa boykote uye tourner SRC Ngongwe hasibabu dizo ministri Abdurazak kuyafanya zenominasyo ya zipanya harume bavu ngabo miji watwenda hata wahenga bo wasaya wa hausiu paske waelewa kana emvua ngatongo hunya upande zoda wao banmitirange miadi banu hukabaishwa ngabo wandu wenda hata waloma victim mtona mkataba daminao mtona mahadisi daminao watuhumlo kahari wodo wanika oze formation watolo harume grupu nabo wautindao haukabanu haba hizinu namba vanu wao wasa watolo nabo taminga mzambo yabo wao wandu wajina tena walio haukati zamba baisha hii grupu ya WhatsApp ya ho wandu wa Ngongwe ibaki wandu wararu ngamjo shida njue ze nongozi lo ya baisha mru mzima de ya kre grupu ede administrator haiche shezi johamba abo na mtowe wandu hata mtodo watu humweze rabo shawao ndanyi wanyido mtongorambia nani kamna uporoshina mbandaye mfanye ndongo botina si uzijua iyo babiyo ngari mwambia oni abonge zura kanzaru onese baba wakomori jimla
na mrengeze disposition za hanyi ranyi mwanza uvoti ranyi mtuhanza voti o wakati wa uhima msove wa Komori uja o wakati wa uhima wanruwa fuebwe uja o wakati wa uhima wanruwa elewane uja shamaudu ze voti zinu zitirelo abo wajuhaga fuyaji ho wizi wa heserse nyimwa baka mtutaha voti msiba hanu mruwa vanyunyi nyimwa banga mtaha ze voti hadi msiba hanu mruwa bangardo mdeno soni swafi ngardo bandura mzingarani izo nizo rakaanza ruonese banu leo kaanza nibe message ba important manati ono point de presse yafanywa ni Mirhani mu affaires étrangères na Raoul de la Pierre yabo Raoul wondo ulo president wa he commission ya husu ya krizi ya situation ilo maore kaanza ni confirme banu bwa Komori rizamba ngarzirejeza obana ukana ye serikali ya Komori warenge disposition he situation ya jiri maore wawajiri meli ya utiezi ndu zidoenda sione sabanu kana wa serikali wa hulu 10,000 kajon watia harume meli with mili za he uzuri wa dini na association zindu jina ngabo wanu e collectif ikawa ye grupu hiyo ibulwa ni sedabdavo mshangama tizamba banu juzi na kaujanji rectifie ukana wandu wao e grupu hiyo itimizi haruma plus ya 400 personnes wao wandu ma volontaire wa Komori mshangama ya kreye grupu hiyo ngabo walobonze ngabo walondani wasaidia ngabo shamasha bonze tidi wazale zina tijina rabakishe masiwa tijibala hamba hindi amfikirika za kisofwani ngujuesha maisho wao kwa jarenga fungu chashi shaizo na kaanza banu rejeza zambe hindi izo na kaanza jeru wanese banu kana Raulu hambanrabo hauka ele fungu la he serikali lilijuao de la husu ya 10,000 kajon no mkataba wa he bato eke serikali warenge disposition la deuxième vague ani deuxième cargaison raha kartujua zinruizo zenenda hubi ezinru zenda maore habaha za he collectif woko madame Siti Jauhari ande coordinatrice wa he collectif ngabo wandu wengi matajiri wa henti wandu wa siasa wandu wa opposition wandu wa pouvoir wandu wengi kiasa utosha harume grupu hiyo sida baba mchangama ya ikreye mshangama ngaruja rimrande omaji wakati rjaoyo shati kanza ruonese manuka narambiwa hauka Raoul de la Pierre kuna ujua jaurambia mnyanya dauna Mirhani wewe mna system wao wongari mjuao do ana visa wa affaires étrangères trawa utujao tula piège be serikali le funvula hao de la husuze 10,000 kajon ne mkataba wa he Maria Galata wa baiza wezindu wenda maore Raulu hajarongoa hambandrabo kangabo zindu za wasuli maore roko kana ezende da hu ezini kiloando ngaranzori juwa ukanga tuwa ukana ngabo wandu walo haruma commission ya he serikali wandu commission ba Komori ilo na gumsese homa weni ngabo joka birano go za transparency yabo inde ila commission ya he covid ya he serikali inde ila commission ya he kaneti zemaliza kaneti kumedimsaidie gumsese homa weni de azangamiza halafu leo Raulu hahundumaswa hajerongo haruma media CMM ukana hari ngabo deuxième cargaison kaungari aminu kwa wandu wafanya uhazi na wane serikali uzuri wa dini watoa ushahidi ukana kwa japarisa zenongo hizo Raulu ya Zamba washangaya demana rasubutiri Zamba obana rezenongo Raulu ya Zamba kwa tujua zindu hizo zendeda hubi kwa tujua ngazoka urohandi moroni yani na abo hena mna zahambwa amasazi waswili hena mna stabilite iliyo maore habaha hasibabu de collectif ya hema volontaire wajitole ya wasaidia umwaye hata habaha watongo towa ngari juao ezindu hizo dezo wasuli maore zindu toshashi ngabo zangu ha Faransa ngabo zangu haunu kwa ngazija mwali maore wandu wengi kiasa utosha walo harume grupu hiyo mshangama ya ikreye walo yabo juma usaidia na utoa fikra tena
enamna jerdi do kawrdir sensibiliser redirbe hezindu za saya ngabo wandu hao walo sur le terrain walo juma hu distribuer zindu hizo shale wainu raulu utojawrenge media wambendrabo na sikar tujue zindu hizo ngizo na hube ngarijua ukana wa uzuri wa dini wa udondu wa kopere udaone serikali kwa japarisa zindu raulu ya zamba zinuambo sezi kahamba haruma media raisa zali ya ziishie ikihama balango kontinye zero o msaada warengeze malizo warumie mirhani mruja mirhani mwa per étranger mrurimjua o kana timru ze dega za kabati ndogo za dega mrajo paromba mirhani hange bohari hao mru yarambie siwisha mirhani yote na wandu visa izode namna shaye mika ezenso hole nezeti jindrongo hindi pia ngabo shamasha osha Komori shilo Faransa tijomba yanaribarikishe masiwa amfikirika tijojibwa za kisopwani ulanzi ushanzi hesha maisho manamfikiri ngo chijuo ngabo na sham na collective ya sedabda mshangama ya ikreye wandu wao pia ngabo majeshi ngabo maduanier ngabo njajushina nambe de domaine pia wanadamu walo wengi tuambia yani plus de 400 personnes walo harme groupe hiyo walo juma u collecte mapesa haini siku hate misihiri ya juma ya moroni mahatibu wadenge disposition wa collecte mapesa harume groupe hiyo yaonde ya biho maore sharangu ye premier kargezo ya bali wani fudi musada mu ya serikali wa kotize zo kweli tizamba kanga sina wandu wa huzuri wa dini wa kopereu daone serikali ngirizamba banu ngamsubuti nzambe banu kana wandu wa huzuri wa dini tenano todo hamba kafundi musada musamiho wa roho wanabia o shangwa confirme banu ukana hizo raulu ya hamba kwa tujua hizo ndizo zende da hubi haukahaba hama ore yemana mawandu walo stabilite de collectifu ya husu ya tendelo ni sedaba mshangama coordinatrice Siti Jawharia walo juma arangu premier kargezo ne namna haba ha izenungo toujours ngo haruma no walo Faransa madizo na sisi ndi haba shango to joona wandu ke jambo na ribarikishe Komori tindao na ribarikishe Komori yo parti ritiambe rabo na ribarikishe Komori yo parti e shama association na nzoni vumbu ebanu na idiwa zale zina yo kwa tia hata haruma mrongo za politiki hauna kama na ribarikishe Komori tindao na ribarikishe Komori yo parti ilo na dini na swiri na wandu wenji tamina mjombo hangu hayar maisho yo mbali politiki katsema politiki abongezo la kanza ruwenese banu zerongo raulu ya zamba rijo jibi wa raulu ya precise suku za henda na suku za ruwa moroni bangar jua watijere warengezinru za he kolektifu ya he grupu ya mshangama ya ibua ya ikreye he situation inu grupu hashashi halafu ijebanu wanruanu wanjie na rivukishe masiwa voila esha maisho wawa fungu kontineri ya kamili wajaza zinru za don wajitolea na rivukishe masiwa shilo Faransa na wandu wenji wa hena rivukishe masiwa wango harume grupu inu sedabda wa mshangama ya ikreye wandu wao wahudo wandu wabehao wafanya aksio harumeshe sosha maore na wandu wa uzuri wa dini watu uzia bao walo surplus watu wa maliza hao juma usaidia malahoni hata wahula toli tena wesaidia ngabo hata wandu wa uzuri wa dini warenge famiza timizi 15 deja haba harzambao wahula otoli wawashieze nyumba za hao uilia utojeja watola kama niyo mesajera kaza rambe banu harmo suala ino serikali wa daza vano systemu ifanywa a partir ya maudu ze frontiere farat mayoti ga jobulo wadote systemu hata mdulo na séjour ngujobuliwa ya pashenza he Faransa mfano hau ya rengo ya rejezwa yango kana wenenza henga zija hau mwali hau maore aitibure hau nzuwani yabo wongwa na apply ya Faransa waloni yo mzungu alona niyo de namna ya hubunguzo wandu ze nyumba zila za toli zitiwawa yode mana uzuri wa dini warenge charge wende wawajiri nyumba warenge family zinji wende wazihanti yabo ngo walimanteu na zembio za hao tena do washinda wawasaidi harumo banu hata wawaha wakane mbaiza nyumba za hao
rahao jarengwa watolo izo kwele wandu wajitole yangu warejei ngwa sazao ngoso zao unzuwani ngwatulo haruma wapacha haruma zemeni shema shabo serikali ya Komoro wasiziduku kwa turongo wa haruma alainu unuhara yeinu indi serikali ya Komoro wasiziduku habaha kwa turongo wa yesu ala ya husu ye sistemu ya wazungu wafanya watoa wandu maora hata na mwangalie bwa Komoro ye mana minister de l'intérieur watolo amri ya ukanange ladimu haini mjeni ya do tundwa identite ya henu mahala ya ishi uno mahala ya nguha wa maafrika wenji makongole mazambien walonzuwani ya wabaha wadungu zemeli wajabu kwa tina kontroli warengeze vedeti wanjangazija wanjanzuwani dabu ma opposition watojokiri watahamna riali ya warengu wanduwao watoa wanduwao shawanzuroneska habaha kama kontroli hata ya hoa jeni wanjiyao pasko wabushi wenji wabushi wanawashema wabushi wajaza nzuwani yabo wao wajao hezenza ya zilo maore shanamna je watukaushira wafanywa kontroli ya wandu wao namna je wandu hata mwono kawata aeroport bala kawende wa aeroport bala ngona mru mjua otoba nitemea ribia bonenzangu ko uyonde hangwe passport ani izo ndongo zijiri warumenti tukanza ruone sembabi situation ilo harumenti abonge muhamwema wa baraka na Mwenyezi Mungu na jailie uma haunu wa 2025 unu ukewa mafakanasi hasonti uke mwaha wa ukarjeri refreshe yani babo mbaezi asmana zali yende zayo insha Allah Mwenyezi Mungu narinike zoka na hairi yaribulie maisha mema yaribulie nafasi njema yarinike furaha harumema japo hatos Mwenyezi Mungu yajailie mbaezi asmana zali yenzayo harakaba na haini mkomori ujuhamba yozilo serikali ya azali ngwaende saonro Mwenyezi Mungu na jailie umwa wa 2025 wani sawa maudu ye maisha yahe yake hamade namna azalia ya onde sawa yensi ya hatu kama ngwabenzi haini mdu jo uona kana banu yensi ngenda onro Mwenyezi Mungu na mkaushe maisha yake hamade namna yensi iliyo insha Allah ngardo wana na tena kama ngwabenzi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.